shirika mnaona nini? Mnaona nini? Ni ya kufanya nini? Ni ya kufanya nini? Sasa vile mnaona lazima tunaprofite presence ya ARC kusudi hii image iende mshirika zote. En bref, tulikuwa na wakati shirika yetu lilikuwa propre, hata ndio alipita kwa siku moja akasema anashukuru kuona community ilikuwa propre. Na ile iliwezekana sababu watoto wa Mungu huko wengine haliko wanashitoa kusudi kanisa ikuwe propre, kusikuwa hata kabuchafu kidogo. Nikusema hawa kila siku ya 6 wanaweza shinda hata kwa kanisa na yuko naangalia wanakusha hivi yote yuko nataka kuipula na tosha. Nikusema hii image tulipenda ile kukuletea zote sababu kufanya usafi kwa nguvu. Kwa wakati mmoja unaweza kama ukiti kwa uchafu. Sasa tusikwa sawa. Kanisa hizo tuwapokea na wakashitoa kusema shie hii ndio sadaka na shie tutakuwa tunatoa na kama information walisema shirika yote hamtapokea ARC au peke tu watapokea leo. Hao ndio wanafanya usafi na hao peke ndio watapokea ARC na ndio tunajipeleka kusudi confirmation wafanye kitu ya mzuri. Donc ndio deni ya kufanya usafi ya kanisa ni image yenyewe sasa ARC peke atapatia neno moja kusudi akamilishe yote. Tupige mikono. Naweza kuangalia Manyele. Wakati walinipasha hii habari wakaniambia motife ni kusema Bakristo yetu eko nyingi. Watu wanaguaka sawa unafika nyumba ya Mungu. Hii usafi wale wanajitoa service, manake makazi ziko nyingi na imoja hii makazi inakuwa mtu anakuwa anatoa muda wake kwa ajili ya kuya kutengeneza nyumba yake. Hawatoe tu muda, weko pia wanatoa vifaa, na ile vifaa upresente kwanza vifaa hivyo vyombo vya kazi. Asante sana, mnaona ile weko wanafanya ile kazi, wanaacha kule kazi. Sasa niongeze nini? Information tu moja par rapport à yeye. Mtume mkuu anatupasha nasema, mnajuanga kazi yenye mtume wenu mkuu mwenye katika mapumziko ile mlebele iko ku retraite, kazi yenye nazibakiaka sasa kufanya ku retraite. Watu wanaangalia na ndio akagusa anasema apôtre patriarche président mondial anapata retraite, anarudia mshirika zake ya Mungu, na ndani ile shirika zake kazi anakuwa anazifanya. Za kwanza alienda kuorg. Sasa nafika kule kuorg, anakuta deja organisme iko mawili deja. Akasema kumbe mie munitie muliste kwa kuwa troisième. Nikusema huo wa kwanza anatumika, wa pili anatumika. Kama sasa wa pili hana na jinsi ya kufanya ile kazi, ndio na mimi nanusa. Haina kusema mimi nanyang'anya hii kazi ya kupiga kinana. Takuwa pale siku nitalipa na mimi kazi, takuwa tayari kwa kutumikia kwa Mungu. Kazi sasa yeye akapata ya kuitumika kila wakati. Ndio hii ukoropa kanisa yake. Yeye na mke wake wao wanakuja wanafanya hii kazi. Hii komite ni William Lebele na ndani komite ya kukoropa nyumba yao. Ndio maana unaweza kuiona ni kama huyo sasa nini kunafanyika siri, na ndio napenda kuwafunulia muone combien watu weko wanashuka kwenda kutengeneza nyumba ya Mungu, ni sababu wanajua mahali hapa
Mungu na utukufu wake eko najitambulisha, wanakuya kutoa ile kazi wanafanya service. Ni service kubwa sawa vile tu ya korali ya kumwimbia Mungu. Ni service kubwa sawa vile kupokea wengine. Ni service kubwa sawa vile maservisi yote ya jeunesse, maservisi makazi zote, na hii ni moja service katika kazi ya wote kuwa waamini. Ndio maana iko trop souvent oublié, wanaitaka ba héros dans l'ombre. Sababu watu hawajuaki. Mtu anapiaka tu anakaa kukiti iko propre. Mtu anakaa tu kanisa iko safi. Na hajue mwenyewe alifanya hivi. Ndio wanaita ba héros dans l'ombre. Mbapigie mikono. Mungu awabariki. Asante sana. Ile mawaza sitakuwa na muda mwingine, ile ndio nitamani tu kusema jusqu'à. Merci. Tunaweza kuja nafasi yetu. Responsable wa jeunesse place moja preparation ya darasa. Wa vijana wapendwa, wa dada ama wakaka, tunakuja tu hapa. Mimi Petre Peter, niko responsable ya jeu wa CA Goma ku jeunesse. Nikuwakumbusha kama hii dimanche à 11h Katindo kwa ibada yenye tutakuwa nayo na mtume wetu kiongozi, na ile sasa wa vijana tunaalikwa kuwa pale 11h15 minutes. Kila kijana deja iko pale. Chorale itaaccueillir. Il faut